The standard of truth has been erected. No unhallowed hand can stop the work from progressing. Persecution may rage, mobs may combine, army may assemble, calamity may defame, but the truth of God will go forth boldly, nobly, and independent, till it has been penetrated every continent, visit every clime, swept every country, and sound in every ear, till the purpose of God shall be accomplished, and the great Jehovah shall say, the work is done. Fai balea e fautaana ofa ke ata ofa ke ngofua a fai si ete whakatala noa Misiona Lae hoku ofa anga tuhuma ka pasa ke eku whanonga mamai a hoku mata PAPUANIUKINI Lae Misiona Lohitongi hoku mafute fua paatai bifaka ngalongata fonua tae abanekina engalona ya fe engalona heha asi oto anga he aho kotoa ni ongo e foi mo e fai ngata kato fe ngape mo ukuma e whakakakato ai tau mua Peke ilo ai hala Lupe whakato malami anga hala Hokai so ai Ulua kifua kawa PAPUANIUKINI Lae Misiona Lohitongi hoku mafute fua paatai bifaka ngalongata paya he fonua tae abanekina ofa tu KIHE kainga malo e ofa matou anga ko ek whakamo oni mo ene tala ofa ke mouka take KIHE ngata anga e ko e tapuaki ta liuliunga e ko ene tala ofa KIHE tala ngofua malu I e nau whanonga ke a usia ai mo uita e ngata PAPUANIUKINI Lae Misiona Lohitongi hoku
mafute fua Paatai bifaka ngalongata Maya hefonua Tae abanekina Papuaniukini Lae Misiona Ohitongi hoku Mafute fua